Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje awulike ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esifakayo sikubhekela-ke nje ama-transfers kwi-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuyikaMagebhula i-Orlando Pirates engena kanjengamanje esithi-ke i-Orlando Pirates isi-ede futhi-ke omunye kuyona-ke i-technical yayo-ke laphana-ke i-Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke sisayine uDylan Cox obekade-ke eyi-biokineticist laphana-ke kuyona-ke iSekhukhune United. Umsebenzi wakhe ukubhekelela nje abadlali ukuthi-ke indlela abayivocavoca ngakhona kube ukuthi-ke ziyagwemeka iy'nkinga ey'fana nawo-ke ama-injuries. Kodwa-ke okuningi uma ufuna ukwazi ngomsebenzi we-biokineticist ungangena-ke laphana-ke ku-description ubone nje ukuthi-ke umsebenzi wakhe uDylan Cox ngabe iyini. Impela-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.